Prijatelj emisije Presto. Dragi gledaoci, dobrodošli u kreativni svijet Galam Art, mjesta našeg zajedničkog kutka gdje sa vama znanim i neznanim licima razgovaramo o umjetnosti na različite načine. Naši današnji gosti nisu proveli toliko dugačak put, dolaze iz obližnjeg Sarajeva, ali ih sigurno znate po mnogo čemu. Prije svega po nastupu na Eurosongu prije još 17 godina, ali oni su nakon toga nakreirali još sijaset nekih pjesama, imaju svoj dosta lijep kreativan izraz i tu svoju sister brother, odnosno brat-sestra dinamiku prenose na našu pozornicu večeras ovdje u Podgorici. Naši današnji gosti su Laka i Lela, dobrodošli. Ćao, Filipe, bolje te našli. Ma nije. Jel Neka ga tri je put? ovako, ma tri puta, možemo i dva puta. Ovako. A Ćao, dva put Kel. sam umra. Gdje si u kuću? Što moja činiš, Jađo? dobra? Evo me, dobrodošao. Udobno se smjestiti. Hoćemo li ovako? Kako ćemo? Pa možemo tako, Dobro. da. Šta ima kod vas? Svašta radimo. Stvarno, Ajde, pričaj. Da. Ajmo Kakav si intervju bio, kako je bilo tvoje djetinjstvo? E pa, moji dragi i cijenjeni Laka i Lela, odnosno Lela Laka, ako ćemo poštovati pravilo ljepše strane. Ja sam Dobrodošli. ljepša strana. Ok, onda ću svako krenuti samo malo stolicu putovamo lijevo. Dobrodošli u Galam Art, dobrodošli u Podgoricu po vjerojatno i ko zna koji put i drago nam je ste gosti naše emisije. Hvala ti, Filipe ili Kele. Sad smo saznali da te zovu Kele, ali da ti više voliš Filip, pa ću ja nastaviti sa Filip. Da, bit će dolje ono kao name tag, ono dodatak Filip Kečina Kela. Ja. Da, Hvala crni. vam, pojeo sam, mala je bila greška, sad je bila neka promocija zemalja, pa sam pojeo poljsku čorbu mjesto da pojedem podgoričku čorbu. Da, ali podgoričku čorbu ti je podgorički doručak, recimo poznati je, na primjer, kafa bez šećera plus rakija loza. Ne znam koliko bi ti to A to je prijalo. doručak, jel? Jeste. Tako se počinje dan. A gdje umačem hljeb u rakiju? Može rakiju, može i preko samo ako se malo po toj čorbi, tako da tu ima Samo malo prostora. potapš. Da, kao neki... Pomokrim. Da. U principu dobrodošli još jedan put kažem. Taman kad smo već kod tih možda nekih jutarnjih rutina, da li vam je nekako najljepše razgovarati ujutru, ovako tokom dana, ili vam mozak i kreativnost najviše rade zapravo navečer, na sceni, kad ste nekako full svoj? Pa ja mislim da smo više ti drugi tipovi večerni, ali evo, funkcionišemo ujutro. Već smo imali jedan intervju tako da smo se razradili, malo smo zagrijani, došli kod tebe. Pa super. Znaš šta, meni je svejedno, jer teško mi je ujutru baš i živjeti, a kamoli ustati. Ali čim dođem na to mjesto kad se kaže, kad se krene, to odmah isto kao da se konektujem u neko kablo i pretvorim se u toga čovjeka koji priča to. Tu ima stvarno, ima neka magija kad se, baš ovo što Laka kaže, kad se stane pred kameru ili kad mi stanemo na binu pred publiku, automatski radiš. Nije važno da li si bolestan, umoran, nenaspavan. Ja sam imala situacija da ne mogu progovoriti od kašlja. A onda cijeli koncert ne nakašem nijednom i pjevam bez problema. Valjda taj adrenalin te nekako nosi. Pogasiti sve ove eventualne probleme koje imaš. I čim se kaže na koncertu, hvala vam, vidimo se sljedeći put, Lela odmah. Počini. Radi se na fabrička podešavanja. Fabrička. Ali mislim da se baš ta iskrenost kod jednog i drugog prepoznaje nekako, da je to prvi moment koji vas krasi i koji ljudima bude sa druge strane, koji pričaju s vama, poput mene, Keleta ili cijela ekipa ovdje iza studija i u studiju, naravno, da prepoznaje to na prvu loptu. I to je nešto što se, ajde kažem, što je nekako vaš trademark. Iskrenost, kreativnost i ono sirovo taman, pa i talent. Pa ja mislim da jeste i da to ljudi vole i cijene. Volimo i mi kad vidimo da se neko ne pretvara, da je normalno. Volimo se družiti s takvim ljudima nego s nekim koji nešto kao imaju neku težnju i to. Ali mislim da je isto to moment kad, na primjer, neko dođe prvi put na koncert, zna nas ovako sa televizije, pa mu se sviđamo ili ne sviđamo, ne znam, ali na koncertu onda opet ima jedno novo iskustvo neposredno. Jer mi isto na bini nemamo, opet smo i tu prirodni svoji, nemamo nikakvih navježbanih, ne znam, koreografija ili nešto što će se desiti sljedeće. Zna se naravno repertoar pjesama, ali mi se spontano se i obučemo, više se ni to ne dogovaramo, pa se uvijek to nekako uklopi. I taj neki ples i, ne znam, lakne, neke upadice između pjesama i to. I onda kad nastupamo stvarno punom energijom, svim svojim bićem to radimo, bez obzira koliko je ljudi u publici, znaš. I onda nekako mi sebe zabavljamo i mi se provodimo na bini baš, iskreno. I onda to ljudi stvarno vide i
ono kažu poslije koncerta, wow, pa šta je, kakva je ova energija, pa mi kada smo bili u Londonu na koncertu, kao da je ovo, kao da je ono, znaš. Vidiš da imaju novi nivo nekog Iskustva. iznenađenja, oduševljenja, pa nekad ono kao... Ali znaš šta, Kako isto ste vi? je interesantno. Prije smo mi svirali sa profesionalcima. To zvuči haos, ali drugačije kad sviraš s nekim prijateljima s kojim si opušten i kad sviraš s profesionalcima, sa prijateljima baš je drugačije i drugačije zvuči, jer drugačije se osjećamo, svi se osjećamo prijateljski. Prirodnije. I onda uživamo mi, pa ako i drugi uživaju, odlično onda. Dobro, sad smo više, da, i profesionalci su bili super i bili su nam i oni prijatelji, ali sad smo baš band. Znaš, i sad recimo naš Matko Bubnjar, mi kod njega snimamo u njegovom studiju pjesmu i on učestvuje u aranžmanima i u stvaranju pjesama. Ja, i njegovo je to dio njega. Da, zajedno kreiramo, Da. znaš, i onda se to se isto ima svoju energiju koja se isto negdje osjeća. Tako je, kad i on može da prinese, da da svoju sinergiju i da se zajedno sa vama na sceni da je doživi i da pruži publici taj doživljaj. On je Hrvat, ali nema veze to, jel da? nema, svi smo lagani. Boga mi ima veze sve. Svi smo dobrodošli, vjerujem. Makar u ovom ovdje naše malo mikrokosmosu Galama Arta, ali vjerujem i šire da se te granice nekako brišu. I to je možda čak jedna od misija naše ovdje iz Galame, gdje ljudima nekako opet pružimo ruke jednim drugima. Mislim, nije da ta ruka nije bila pružena i ranije, ali tako? Ali prosto da se nekako povežemo još više i da upravo i ovi neki kreativni izrazi koji malo, da kažemo, skaču nekog mainstreama, da dobiju svoju neku priliku, jer je vaša muzika konkretno, baš je nekako pitka i lijepa. Vi ste imali sličan komentar za muziku Zdravka Čolića jutros u tom intervju koliko sam slušao. Muzika od 7 do 77 i vaša muzika je slična. Moj bratanić, primjer radi, uživa vašoj muzici. Stvarno? Vole djeca, da. Znaš šta je interesantno što sam jutros rekao u programu isto? Svi se prepali, ova umjetna inteligencija, sad će sve ona raditi. Pogledaj se, u 80-ima nema ni kompjutera. Zdravko Čolić zvijezda. U 90-ima ima kompjuter. Zdravko Čolić zvijezda. U 2010-ima imaš sve može snimiti na kompjuteru. Zdravko Čolić zvijezda. Umjetna inteligencija danas vlada. Zdravko Čolić zvijezda. Izgleda ne može niko ništa. Tehnologija ne može Čolić ništa. Dobro, možda to mani i oni su Sarajlije, isto iz Bosne, tako da možda si to nekako nameće na tome. Da. Tako je. Nema to veze. Da. I u principu kažu baš za tu umjetnu inteligenciju da nikad neće pobijediti tu kreativnost koju čovjek ima i ono nešto svoje. To je ono što vi nekako imate u svom repertoaru, bilo kroz vaš prethodni muzički izraz koji je bio na onom starom, jer kažem, nazovimo ga uslovnom starom albumu, tako i kroz ovaj novi. Šta se to razlikuje konkretno u vašem kreativnom procesu? Koliko ste možda sazreli nakon svih tih pjesama, projekata koji su iza vas, pa sad i u saradnji sa Dallas Recordsom? Koliko to daje neku novu možda notu i ozbiljnost vašem projektu ili neku profesionalnost ili šta god zapravo? Pa ne znam, evo, iskustva su uvijek dobra nekako. Svaki put si pametniji kad negdje nešto znaš da nisi dobro uradio. Aha, tamo ti nisu dali pare, pa jer zato što si vjerovao da će poslije koncerta. Zato uvijek prije koncerta tražimo pare. Ili ne znam nešto, znaš. Meni recimo konkretno taj veliki broj nastupa, a prvenstveno nastup na Euroviziji, pomogao da ja više nemam nekako treme pred na javnim nastupima. Ja radim i kao moderatorica raznih događaja, konferencija, svašta nešto, festivala radim i u Bosni regionalno. I nemam nikad neku tremu, nemam. I uvijek, kako bih rekla, ali opet zahvalila bih svim tim nastupima. Mislim da je to dovelo do tog nekog trenutka da stvarno se ne bojim stati ni pred koga i govoriti o čemu treba govoriti. Bravo. Ali što se tiče kreativnog dijela, možda ne znam, možda Laka jer je on kreator kad su pitanje naše pjesme. Znam šta, ja sam, kad kaže neko tamo kompozitor, ja nisam kompozitor, ne znam note, ja sam izmišljač. I na isti način na kojem sam prije izmišljao pjesme, isto danas to radim. Uzmem gitaru i na gitaru to, pa onda odem u studio. A kako čovjek stari, prvo što mu gravitacija izvlači kožu prema dole, tako se mi je stariti i mozak. Sad ne znam, dobro mi je rekao jutros, prije su bile međe, životinje, zec, a sad je penzija ostarih... Mama. Da. Dobro, mama je zauvijek. Ali dobro, sljedeća je djetinjstvo. Vraćaš se nazad. Imamo novu pjesmu Djetinjstvo isto.
Tako da ne znam reći kako to evoluira, ide. Ne znam da li smo se promijenili šta ja znam, ne znam ni ja. Jer ja ne mijenjam muziku sad da bi, kao na primjer napraviš danas je trap modern pa da ubacim to, ili vole ljudi narodno pa da ja ubacim malo harmonike da se svidim nekom. Ali možda ti imaju utjecaj recimo neki bendovi koji ti slušaš ili recimo Bon Iver ili neko, kad ovako slušaš neke te... Da, imaju, jer ja slušam... Jer ja čujem u pjesmama tvojim novim neke te veze sa inspiracije. Svaki petak na Spotify ti izbaci onaj New Hits Friday. Joj, koliko se napatim da preslušam 50 pjesama, a nekad ne nađem ni jednu, a nekad sačuvam jedno. Koliko toga ima, teško je pronaći. I onda slušam kako oni produkciju rade, znaš. I onda sam rekao jednom producentu, činela nema u modernoj muzici, kaže, dobro su to, ja nisam ni skonto. Činela nema, znaš, nego sad je više kad nema ništa, to je kao prelaz. I onda slušam to, znaš, i prema tome nekako ja ubacujem. I ne znam, nekako idemo ja i bubnjar idemo da se prvo nama svidi, a dobro, tako radi svak. Tako, mislim, mora se tebi svidjeti kad si kreator, tako. Od toga nekako sve počinje. Da, ako ideš prvo da se svidi narodu, onda, znaš, ideš onda s druge strane. I kompromituješ se na neki način, to onda više ne bi ni bilo možda toliko iskreno koliko je ovako inicijalno kad krene od vas taj cijeli proces. Koliko nas to možda pjesama onda očekuje u nekom narednom periodu sa vaše strane? Ja sam pitao izdavača, može li 8 pjesama, kaže on, za digitalnu verziju može, ali za u printanu treba 10. Onda sam postavio pitanje isto, kad si ti, hajde ti mi reci kad si sjeo zadnji put da preslušaš cijeli album nečiji. Cijeli album? Pa, ovih dana sam vam slušao. 98, da. Ne sluša niko više cijeli album. Ali recimo koncert kao pustiš koncert na Spotify, sad za to zlatan stvar. Kad ide neki cijeli album, može da se čuje baš dosta i drugih izraza koji nisu naravno mainstream ili nisu neka najpoznatija pjesma. Može, da. Čudo je tehnologija. I onda sam htio da ti kažem, kad ovako radiš, ti si iskren i sve to, a imaš možda publike 100 ljudi. A kad nisi iskren i slušaš šta narod želi, imaš 10.000 ljudi. Sad ti meni odgovori, šta je bolje? Pa rekao je prije ova prva varijanta. Mislim, jer je opet iskrenija. Od čega ću živjeti? Pa to je pitanje na sad. Da li zapravo ima smisla baviti se muzikom ako ti je cilj samo da živiš od toga? Ako neđe radiš. Da, ako neđe radiš, da. Ali rijetko koji umjetnik u istoriji je bio bogat? Čolo je bogat. Halo? 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 Ja samo rođen sam za penzije. Kad porastem bit ću pošten, kad porastem bit ću vošten, kad porastem poput igra, kad porastem bit ću čigra.
Ja samo rođen sam za penzije. Da zna da smanjila bi tenzije. I ja sam rođena za penzije. Na kosi radit ću ekstenzije. I ja sam rođena za penzije. Da smo znali smanjili bi tenzije. Jer svi smo rođeni za penzije. Da smo znali smanjili bi tenzije. Jer svi smo rođeni za penzije. A šta ću kad je sve izostalo? Od mene ništa nije postalo. Da znam da smanjio bi tenzije. Jer svi smo rođeni za penzije. Presto znači ekspresno. Nekako emisiju koncipiramo na način da želimo možda da izvučemo i neke, da kažem, pouke i za mlade muzičare, za one koji se tako probaju i slično. I doćemo naravno do tog momenta. Koliko, recimo, je značajno za vas bilo iskustvo koje ste imali prije toga? Ti kažeš, Laka, da si imao naravno svirke, i ne samo u Goražu, nego pretpostavljam prije toga. Da li ste već tada sarađivali kao bend u Sarajevu prije Eurovizije ili kako su ti početci zapravo vaši izgledali nekako na sceni? Pa Laka je bio u Americi, on je otišao da živi u Ameriku kad sam ja došla u Sarajevo da studiram. I onda sam ja imala neki svoj band, cover band sa kojim sam pjevala po kafićima i po klubovima. I onda je Laka jedno ljeto došao u Sarajevo i gazda nekog kafića kojem smo svirali kaže pa bi li mogao Laka s vama nešto kao otpjevati, bi li mogao i on pošto je tu kao vidio ga i to. I da smo se mi dogovorili da Laka pjeva, kad smo mi završili otpjevao 2-3 pjesme. Ali pošto je bila puna kafana, ja nisam, to su mali neki stage-evi, znaš, među nisam imala gdje da odem, da siđem sa bine i ostala sam na bini s njim. I kad sam već gore, počela sam nešto pjevušti i plesati tu. I Raja poče da ludi. I nama ništa nije jasno šta se dešava. I posljednjem ljudi govori, vi morate skupa, morate zajedno svirati, ovo je haos, morate zajedno. I onda je, malo poslije toga je izašao prvi album, je Laka objavio Zeca. I tu smo promociju albuma isto zajedno pjevali smo. Ja sam pjevala neke bekove. Ima trenutak jedan, evo je za mlade močare i za sve, gdje dolazi do prelomne tačke te. Kad sam izdao ja prvi album, ja govorim Lene, ona je to meni govorila, Lelo, ja sam ostao bez prebijene pare. Sve sam pare dao za album. Rekao si mi, ja sam dao posljednje 3000 maraka za album, ja nemam više dinara. Ja tebi kažem, pa dobro, platit ću ja struju ovaj mjesec. I vidi sad, ja idem u to ne znajući ništa, a neću da se zaposlim. Jer vjerujem u to i želim da radim to. Znači, ja i dalje ne prolazi vrijeme, ja nemam i dalje para, neću da se zaposlim i vjerujem u to, imam tu hrabrost. To je jedna prelomna tačka. Kad vidiš da ti ništa ne ide, ali izbacit će te gazda i istana, to u Americi ne može. Ako imaš gdje da živiš, onda moraš da upireš nekako. Jer neće niko reći, hodi vamo, ti si zvijezda. To nema. Evo ti pare, uzmi sve. To nema. Tako je. To recimo generalno stvarno fali nekako ljudima, ali upravo ste pričali o tome u više navrata koliko je važna ta podrška nakon samog izdavanja albuma. Ok, ti snimiš album, snimiš pjesme, ali fali nam možda tu nekakva podrška od strane upravo to nekog kruga ljudi, da li su to menadžeri, promoteri i slično, da nas malo više uvežu i da ne slušamo uvijek, koliko god poštovanja imamo za njega, naravno, samo Zdravka ili samo isti izvođača na tokom novogodišnjem programa i tako dalje, da se može i da podrška nekako novim licima. Uvijek je isto, dobro si. Pa znaš šta, sad možda toliko nije presudna ta uloga izdavača i tih koji bi te trebali pogurati, zato što je sve na internetu, pa onda možeš i sam raditi taj posao ako hoćeš zavrnuti rukave pa se malo i tim dijelom baviti, što umjetnici često ne mogu i nisu sposobni, pa im uvijek treba neko ko će im pomoći. Ali recimo mi sad ove izdavače koje imamo, Dallas, su nam dosta pomogli stvarno i oko promocije, organizacije nekih promotivnih koncerata i snimanja albuma i tako. Ali prethodni izdavač koji nam je izdao prethodni album, neki recimo baš kontra, nisu ništa uradili. Apsolutno ništa. I mi imamo osjećaj da nam je taj album propao, ne možeš raditi promociju albuma godinu dana kasnije. To je već negdje prošlo. Nije više to priča. Tako da ima veze, ima ih još uvijek koji
rade svoj posao, hajmo reći, ali eto, nisu ni izdavači presudni. Imali smo, u međuvremenu smo izbacivali singlove bez izdavača, samo stavimo na internet, sami objavljamo. Ja Jest, pustim jest. saopštenje u medije, svi objave. Da, Tako je. da budemo prisutni. Ali znaš šta, imaš puno, znaš koliko imaš svjetskih zvijezda koje su ostale bez dinara. Pa imaš onaj menadžer da. Davida Bowie, totalno mu uzeo mu sve pare. Da. Tako da moraš se osloniti sam na sebe. Ovako taman za kraj, ostarih ti ja. U principu, šta to može da očekuje naša publika večeras na našem koncertu? Posjetit ćemo naravno večeras je koncert u Centru kulturnih zbivanja Ribnica, završni koncert Galama Arta za ovu sezonu i odlučili smo se nekako ugostimo živu i vas jer nam je treba upravo taj neki iskreni pozdrav sa publikom da završimo za ovu godinu. Neki vatromet svojevrsan. Šta to publika može da očekuje od Laki Lela na sceni? Pa može da očekuje sve ove pjesme sa 3 albuma i imamo još ovih, kako se zove, singlovi, Singlova. Imamo i singlova i eto, žao očekujete razdraganost i radost. Jel se baš radujemo mi, pogotovo što smo sa prijateljima i to. Da, i mislim da se stvarno dobro prenosi ta energija, govorili smo malo prije o tome. A s obzirom da je koncert besplatan, onda je ovo izvrsna prilika. Nećete čuti, to je Izvrsna Lovanisija je i prilika ide Da, ide kasnije. u februaru. Kasnije malo, ima neki jet lag. Znaš šta bi trebalo pričati? Ovo kako je bilo dobro u Ribnici. Da, pomogli smo sigurno će tako da biti smo se dobro. drugačije pripremili, da. Nismo dugo svirali u Podgorici, tako da se mi baš radujemo. Da, i mi se nekako se radujemo da vas čujemo. Dosta ljudi je bilo vrlo eager, ali kažem nekako da vas čuje, da vidiš što su to Laki Lela, jer naravno si vidimo vaše nekako kreativan izraz na YouTube-u, ali ljudi žele da vas vide uživo. Upravo vas kao ljudske figure koje sviraju, koji prenose tu dobru energiju. Tako da želimo vam isto dobru svirku kako iz Atomic Productiona, tako i iz Galama Arta i da se lijepo rasplešamo na čas. Hoćemo A sigurno. šta ćemo, možemo li šta reći za Balkan? Hoće li kad sunce ugrijati na Balkanu? Ugrijalo je danas. Možemo da pojačamo ove LED iz panele. Znači neće. Teško. Ja ne znam dokad ćemo se mi vrtiti na Balkanu u istoj priči. Isto kao da smo u nekoj mašini za pranje, neko nas na centrifugu upalio. Da, ali ja mislim da ide i ta priča će biti na bolje neđe, samo nekako potrebno se nešto očepi. Prođe nam život. Crknut će ta mašina još malo. Prođe nam život. Život prolazi svakako sam po sebi, ali opet ostaje neka iskrenost, neki lijepo pomenati se ljudima sa kojima recimo vi stvarate, to nije to bio nikakav problem da pođete i do Makarske da svirate zajedno, nađete prijatelje. Da, imamo bend u Dobri ljudi se uvijek nađe, da. Ne znam, eto šta ja znam. Hvala vam što ste nas pozvali, hvala na kafi. Da. Hvala svima. Imaš neko može da pozdraviš ovako za kraj? Pozdravio bi Nekog u Americi ko nas prati? Ramba u Andriju Miloševića, da Buksov knjige. Pozdravio Dejana Dedovića iz Klape Husi. Baneta sa Cima. Baneta sa Cima. Pozdravio bi oni gospođu što mi je nalila super više. Malo mi je više nasula. Časti lepe znači. Supa podvarak. Da. I eto, ne znam, vidimo se možda. A možemo i Sergeja Četkovića pozdraviti. Možemo koga reći slobodno. Za poljubce. Zašta? Nizu. Eto tako. Dragi moji, hvala vam još jedanput puno. Hvala tebi, super nam je bilo. Hvala što ste nas pozvali i ugostili u ovom prekrasnom studiju. Tako je. Ekipo, vidimo se. Ćao. Ćao. Kako je bilo, Despot? Pam, 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 pam,